Rodopsin je protein koji se nalazi u mrežnjači oka. Ovaj protein ima jednu specifičnu osobinu. Raspada se pod dejstvom određenog elektromagnetnog zračenja. Pritom se stvara elektrohemijski stimulans koji u našem mozgu kreira vizuelni prikaz sveta oko nas. To zračenje nazivamo vidljiva svetlost. Opseg talasnih dužina koje su sposobne za ovaj efekat nalazi se u rasponu od 380 do 750 nanometara. Svaka talasna dužina ovog dela spektra izaziva poseban vizuelni doživljaj koji nazivamo boja. A sve zajedno ostavljaju utisak bele boje. Šta sve može da se desi kada zrak svetlosti padne na neki predmet? Ukoliko materijal od kojeg je predmet napravljen propušta svetlost, deo svetlosti će proći kroz njega i to nazivamo transparencija. Deo svetlosti će biti zaustavljen u predmetu, upijen i to nazivamo apsorpcija, dok će se deo svetlosti odbiti što se zove refleksija. Svi ovi događaji u izvesnoj meri zavise od talasne dužine svetlosti koja pada na predmet. U mraku je svaki predmet crne boje. U stvari, crno baš i nije neka boja, već označava odsustvo svetlosti. Kada upalimo svetlo, zrak bele svetlosti se zaputi od izvora i padne na predmet. Ako predmet ravnopravno reflektuje sve talasne dužine, kažemo da je on bele boje. Ali ako apsorbuje sve talasne dužine osim onih najvećih, mi ga vidimo kao crveni predmet. Ukoliko reflektuje samo srednje talasne dužine, verovatno ćemo ga vidjeti u nekoj zelenoj boji i tako dalje. Dakle, boja nije svojstvo tela, već svetlosti koju telo reflektuje. Ovo se najbolje očitava u situaciji u kojoj zamenimo izvor svetlosti, pa postavimo sjelicu koja emituje samo crveno svetlo. Ako koristimo predmet koji je maločas bio crvene boje, on će i dalje ostati crvene boje. Ali ako koristimo predmet koji je maločas bio zelene boje, on će biti crn. Naime, zeleni predmet upija sve talasne dužine, osim zelenih koje reflektuje. Kada ga obasjamo crvenom svetlošću, nema šta da reflektuje, jer u upadnoj svetlosti nema talasnih dužina koje odgovaraju zelenoj boji. Zato se od predmeta ništa ne reflektuje i on je za nas crn. Za svaku refleksiju važi pravilo da se zrak reflektuje pod istim uglom pod kojim je stigao. S tim što se ugao uvek meri u odnosu na normalu na reflektujuću površinu. Upadni ugao jednak je odbojnom uglu. Kada je reflektivna površina uglačana, paralelni zraci i nakon odbijanja ostaju paralelni. Ako je reflektivna površina hrapava, kao na primjer sneg, reflektovani zraci se prostiru u svim pravcima. Za ovakvu refleksiju kažemo da je difuzna refleksija. Kompletna lekcija, zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti, je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.